Tenin'aina, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Eky Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Eky Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre 12:30 Uhr im Eky Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenin'aina, teny mahavelona. Filazantsara nosoratan'i Matteo toko 10. Ny nandehanan'i Jesosy nampianatra tany Galilea sy ny niantsony ny apôstôly 12 ary ny teny nomeny azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niantsony mpianany 12 ankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary izao no anaran'ny apôstôly 12. Ny voalohany Simona izay atao hoe Petera dia Andrea rahalainy, Jakoba zanaky Zebedeo sy Jana rahalainy, Philippe sy Bartolomeo, Thomas sy Matthieu mpamoretra, Jakoba zanaky Alfeo sy Tadeo, Simona Kananeanina ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Ireo 12 ireo dia nirahan'i Jesosy ka nodidiny hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny Jentilisa ary aza miakatra amin'ny tanànan'ny Samaritana fa aleo mankany amin'ny ondry very amin'ny Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sy trano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoainy demonia, efa nahazo mamaimpoana ianareo koa manomeza mamaimpoana. Aza mitady volamena na volafotsy na varahina ho ao anatin'ny fekibonareo, na kitapom-batsy ho amin'izay ale, na akanjo roa, na kapa, na tehina, fa ny piasa dia mendrika azo haniny. Ary izay tanàna na vohitra iakaranareo dia fantaro tsara izay mendrika, ka mitoera ao aminy mandra-pialanareo. Ary raha vao miditra ao amin'ny trano ianareo dia miarabany ao, koa raha mendrika ny ao an-trano dia aoka ho ao aminy ny fiadanana tononareo, fa raha tsy mendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo. Ary izay tsy hampandroso anareo na tsy hihaino ny teninareo raha miala amin'izany trano na tanàna izany ianareo dia hitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho amin'izany tanàna izany. Indro, izaho maniraka anareo tahaka ny ondry ao ampovoan'ny ambody, koa endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Ary mitandrema ianareo noho ny amin'ny olona, fa atolony amin'ny Sinedriona sy ho kapohiny ao amin'ny sinagogany ianareo, ary ho entiny ao anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko ho vavolombelona aminy sy amin'ny Jentilisa. Fa raha manolotra anareo izy, dia aza manahiny amin'izay itenenanareo na izay olazainareo, fa omenanareo amin'izany ora izany izay olazainareo. Fa tsy anareo no miteny, fa ny fanahiny irainareo no miteny ao anatinareo. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny mba ho faty, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny rainy sy ny reniny ka hahafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany ny vonjena. Ary raha manenjika anareo amin'ny tanàna anankiray ny olona dia manjosira ho amin'ny hafa, fa lazaiko aminareo marina tokoa, tsy ahatapitra ny tanànan'i Israely ianareo tsy akory mandra-pahatonga ny zanak'olona. Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, na ny mpanompo noho ny tompony. Fa ampy amin'ny mpianatra raha tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ny mpanompo raha tonga tahaka ny tompony. Raha ny tompo-trano no nataony hoe Belzebuba, tsy mainka va ny ankohonany? Koa amin'izany, aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay ren'ny sofinareo dia torio eo ambonin'ny tampo-trano. Ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Tsy varidimy venty ihany va no vidin'ny tsintsina roa? Nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'ny irainareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo.
Ary amin'izany nazovo nanaiky eo anatrehan'ny olona dia hoe kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay ny an-danitra. Fa nazovo andahay eo anatrehan'ny olona dia ho lavo kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay ny an-danitra. Ary azo atanareo fa ho tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa zavatra. Fa tonga aho ampifandrafy olona amin'ny rainy, ary ny zanaka vavy amin'ny reniny, ary ny vinanto vavy amin'ny rafoza vavy, ary ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony. Izay tian'ny ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tian'ny zanany lahy na zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no amery azy, ary izay mamery ny ainy no nonony amiko dia ahazo azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray mpaminany satria mpaminany izy dia handray ny valim-pitian'ny mpaminany, ary izay mandray olona marina satria olona marina izy dia handray ny valim-pitian'ny olona marina. Ary nazovo no manome rano mangatsiaka na dia eran'ny kapoaka ihany azy hosotrony anankiray amin'ireo madinika ireo, satria mpianatra izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany. Alléluia. Évangile selon Matthieu chapitre 10. Mission des 12 apôtres. Au nom de Jésus. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent
et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Ne vend-on pas de paresseux passereaux pour un sou? Cependant, il n'entend pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque tendra seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alléluia. Das Evangelium nach Matthäus Kapitel 10. Im Namen Jesus. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unsauberen Geister, dass sie austreten und halten allerlei Seuche und allerlei Krankheit. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese: der erste Simon, genannt Petrus, und Andreas sein Bruder, Jakobus des Zebedeus Sohn und Johannes sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus des Alpheus Sohn, Lebäus mit dem zusammen Thaddäus, Simon von Kana und Judas Iskariot, welcher ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht auf der Heidenstraße und zieht nicht in der Samariterstädte, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Teufel aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt nicht Gold, noch Silber, noch Erz in euren Gürteln haben, auch keine Tasche zur Wegfahrt, auch nicht 2 Röcke, keine Schuhe, auch keinen Stecken. Denn ein Arbeiter ist seine Speise wert. Wo ihr aber in eine Stadt oder einen Markt geht, da erkündigt euch, ob jemand darin sei, der es wert ist, und bei demselben bleibet, bis ihr von dannen zieht. Wo ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es. Und so es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und so euch jemand nicht annehmen wird, noch eure Rede hören, so geht heraus von demselben Haus oder der Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Lande der Sodoma und Gomorra wird es erträglicher gehen am jüngsten Gericht in solcher Stadt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch vor der Menschen, denn sie werden euch überantworten vor ihre Häuser und werden euch geißeln in ihren Schulen. Und man wird euch vor Fürsten und Könige führen meinetwillen.
zum Zeugnis über sie und über die Heiden. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorget nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tod überantworten und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören wider die Eltern und ihnen zum Tode helfen. Und ihr müsset gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig. Wenn sie euch aber in eine Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis des Menschensohn kommt. Der Junge ist nicht über seinen Meister, noch der Knecht über den Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausvater Beelzebub geheißen, wie viel mehr werden sie meine Hausgenossen also heißen? So fürchtet euch denn nicht vor ihnen. Es ist nichts verborgen, dass es nicht offenbar werde, und es ist nichts heimlich, dass man nicht wissen werde. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was ihr hört in das Rohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht können töten. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Höhle. Kauft man nicht 2 Sperlinge um 1 Pfennig? Dennoch fällt deren keiner auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupte alle gezählt. So fürchtet euch denn nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen von meinem himmlischen Vater. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen gegen seinen Vater und die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, der wird eines Propheten Lohn empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, der wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wer dieser geringsten einen nur mit einem Becher kalten Wassers tränkt in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Halleluja.